likaJesu kuphela. Singena ngoJesu ezulwini. Lithi-ke izwi likaNkulunkulu lokhu kuhle kuyabongeka emehlweni kaNkulunkulu umsindisi wethu othanda ukuthi abantu bonke basindiswe. Lithi izwi likaNkulunkulu uNkulunkulu akathandi ukuthi kufe umuntu ongasali noJesu, ngoba uma kufa umuntu engamazi uJesu akaye ezulwini kodwa uye esogweni uyokhala ingunaphakade. Liyini ithemba lomuntu ongenaNkulunkulu uma kufika ukufa? Uthi uJesu kuyomsizani umuntu umezuza izwe lonke kodwa ekugcineni onakalele ukuphila kwakhe? Ingabe umuntu uyokhiphani kube isihlengo sokuphila kwakhe? Liyini ithemba lakho wena onganaJesu? Liyini ithemba lakho wena oshaya uJesu indivo? Liyini ithemba lakho wena obukela phansi uJesu nensindiso? Liyini ithemba lakho? Kazi uyokwenza njani ekugcineni mhla sekuthi umphefumulo wakho usususwa kuwe? Uyokwenza njani mhla kufika usuku lakho lokufa? Intoni oyikhipha kube isihlengo sokuphila kwakho? Ngoba even nezaba ngeke uzube nazo ngoba usulizwile iqiniso. Uthi uJesu kube angizange ngifike kunina ngalikhuluma iqiniso, ngabe nacala, kodwa ngoba sesifikile sakhuluma iqiniso anisenakho ukuyilandelela. Ingabe umuntu uyokhiphani kube isihlengo sokuphila kwakhe? Ingabe umuntu uyokwenza njani ekugcineni kohambo lakhe uma ephika uJesu, uma engamamkele uJesu? uNkulunkulu akathanda ukuthi kube khona ofayo esogweni. Akusiyona intando kaNkulunkulu ukuthi kube khona umuntu ozofa aye esogweni, kodwa umuntu uye esogweni ngenxa yokuthanda lelizwe, ngenxa yokuphika uJesu, ngenxa yokuphika inkani. Kazi liyini ithemba lakho wena ongenaNkulunkulu nxa kufika ukufa? Ukuze ube noNkulunkulu udinga uJesu. Ayikho enye indlela, ayikho enye indlela yokuya kuNkulunkulu ngaphandle kaJesu. Uma nje ufuna ukungena ezulwini indaba idlula kuJesu. Kazi liyini ithemba lakho wena ongenaJesu uma kufika ukufa? Kazi uthembeni, ngoba nathi bakhona abanye oNkulunkulu bakusiza lapha emhlabeni kuphela, abakwazi ukuhamba nawe ngane kwethuna. Kazi uyokwenza njani? Usuhlezi phambi kwesihlalo sokwahlulela usubuza ukuthi awuzwanga yini uzwe ngoJesu. Lithi iBhayibheli sengivala lokhu kuhle kuyabongeka emehlweni kaNkulunkulu umsindisi wethu othanda ukuthi abantu bonke bafinyelele kulazini iqiniso. uNkulunkulu uyasithanda, ufuna ukuthi singene ezulwini, kodwa umuntu ongamthanda uNkulunkulu akusiyena uNkulunkulu, uwe ngongafuni ukwamkela uJesu. uNkulunkulu uthi kwenye indawo bengithanda ukunisibekela njengesikhukhukazi sisibekela amanhlele aso kodwa anivumanga. Uthi kwenye indawo ngiyaqonqoza enhlizweni yakho, ngifuna ukuthi uvule ngene ngihlale nawe ngikusindise. Amandla okusindiswa alele kuwena ngokuthi uvume ngomlomo wakho, ukholwe ngenhliziyo ukuthi uJesu uyinkosi nomsindisi. Uverse number 5 lasifunde khona lithi munye umlamleli phakathi komuntu noNkulunkulu, umuntu uKristu Jesu. uJesu kuphela okwazi ukwenza umuntu abuyisane noNkulunkulu, akekho umuntu.